Ekitabo kya Zaaburi eshura 14 obushema bw'abantu n'obubi bwabo. Omushemagira omutima gwati Ruhanga atabaho, basisikiire nibakora ebihagaro tihariho n'omwe orikukora gye. Mukama keema omu iguru yareeba abantu ngu amanye ko harabe hariho abarikwetegyereza bakasherura Ruhanga. Boona bahabire, boona hamwe basisikiire, tihariho n'omwe orikukora gye, buzima tihariho n'omwe. Biitu enkozi z'ebibi zoona tizigira bwengye. Barya abantu bangye nk'abarikurya ebyokurya kandi tibatakira Mukama. Okwo baryagirirayo obwoba bwingi ahakuba Ruhanga ari hamwe n'abahikiriire. Mushishe enaama z'omukyene kwonka Mukama n'obuhungiro bwe. Nk'abasibwa ki okujuna kwa Isirayiri kuruga omuri Sayuuni. Mukama ku agarura abantu be abanyagirwe, Yakobo aryayesiima na Isirayiri ananukye.